Bas kongoi mising kostoekyok chekorut yun eng ketesioni ala ng'atutab raini. Kimache kemwochin Jehova kongoi amun ripset tugul ak yomyet koribech kotoretech akwani ale koribok akwek tugul kora ng'eten ngebesien wikit nekosirto akoi betut anan lang'atut neuni nekimache kemwochin Jehova kongoi. So amache atachak ale sikoywech Jehova chemiachen yemakepche sirutik chetililen en lang'atutab raini kemoche kesaa kele sikotoretech Jehova eng kit agetugul eng kanetab Jeiso. So ketesetai, I'm Rev Wesley Sigei kobun kaniset nebo AIC Kelonget in Koyua DCC Konoin Sub County nomoche atachine lang'atutab raini eng gaa nebo Jeiso Kristo. Amache sikepchei sirutik kinyorchini kitabutab tienwogikab kolosnet kurgetab 42 koitet 1 ak 2 ak kesoman kora chemi Mathayo kurgetab 7 koitetab 7 ak kitabut kora nebo Mathayo kurgetab 5 koitetab 6 yono. Sikesomoni amache asom kebe taitab Jehova en sait asikobit kesomoni sirutik choton en kanetab Jeiso. Ongesaw. Kikonin torornatet ak kikonin kolosnet Jehova amun ripset kora tugul ak yomyet nekoitoretech Jehova anan kiribech ng'eten ngebesye en last week Jehova kostoekyok kotokeituye Jehova en lang'atut neuni komi kit nemache imwowech en betutab raini. Kimache kesaa kora kele kisomoni ng'olyondoni konyor nabas ng'olyondeng'ung Kamuktaindet Jehova en mulwekyok ako en ng'olyondoni Jehova keechekitu mising en naet ak kayweet nebo ng'olyondeng'ung. Kamuktaindet Jehova ibelisiewech ak imache kesaa kele kotoretok chi kotoretok sobetab chi en gaa nebo Jeiso Kristo. Ara ui kobotech ak itoretech en kia tugul amun kisoe koboto kongoi en kanet netilil nebo Jeiso Kristo neetindenyon. Amen, amen, amen. Amache kesoman sirutik any chetililen chekamwa ale kinyorchini kitabutab tienwogikab kolosnet 42 koitet 1 ak 2 ak kebe chemi kitabutab Mathayo. Kamwa sirutik en tienwogikab kolosnet 42 kole kale kou yeisyenyi teweretiot akobo kererusiekab beek kou noton isyenyi sobondanyun akobo inye Kamuktaindet. Ame sobondanyun melelda amun moche Kamuktaindet nesobe auyon yanyone atogu en taitab Kamuktaindet. Amache kora kesoman kitabut nebo Mathayo kurgetab 5 koitetab 6 nekamwa kole boiboen chomerubo ak melelda akobo imanda amun tun biyongdos. Yekibe kitabut ne kora Mathayo kisipte tai kidogo kitabutab Mathayo kurgetab 7 koitetab 7 akoi 8 komwa kole osom sikekonok ocheng asionyoru okongon asikeyotwok amun age tugul nesome kikochin ak nechenge konyoru ak inendet neikongoni kelionjin keyotyin en kanet nebo Jeiso Kristo. Ng'olyot nekang'ololsewech sirutik anan amache keker en lang'atutab raini ko ng'olyot nekimwoe kele spiritual hunger, yani siororto nebo ng'olyotab Jehova. Kang'ololsewech sirutik ot en kitabutab Petro nebo 2 kurgetab 2 ak koitetab 2. Masomoni non kole sirutik kelen kou manyurunik kale kemokyigei chego chebo tamirmiriet netilil asikobit kelyanin asikechekitun en kanetab Jeiso. We need to have the desire for the word. We need to have desire for God en gaa nebo Jeiso Kristo asikoywech Jehova chemiachen en gaa nebo Jeiso Kristo. There are many Christians na siketesetai kochang Christian chena ko kose toet en tugukab Jehova lakini they don't do any mamache makoinvesten in spiritual things. Remember your life is the character of things you watch. Yani sobenyon koyoche ko character nebo tuguk chekokiker, tuguk chekaikas ak tuguk chekakisoman. Ako makimuchi keachieve anything even in a daily life. Sobet nebo kawaida ko sikor kenyoru kit nebo maana ko kakisacrifice kakikonugei kakiib nabas keteken time sikor kenyoru kit nekilyon nekimakyinigei en kanetab Jeiso. Chama anokere kokoik cherwai ko they have to wake up very early in the morning. Ngetos kabisa very early in the morning ako mi apatiki food chenyolu kwam ako mi amitwogik chemanyolu kolya chemanyolu kwam ako amu mi kit netokyingei. Ana Yesu asifiwe sana. So in other words komoche amwa ale your life is there, it is a result of what you are, what kit nemokyinigei konyolu itokyigei, nyolu itindoi kokiletabgei nebo kiyoton nemokyinigei en nebo Jeiso Kristo. Oh yes, Bwana Yesu asifiwe sana. The most important thing in life and kit nebo maana en sobet ko in other words if you want gold, yon nemokyinigei gold koyoche idigen for it. You don't find gold anywhere in the top of the soil. Mendi kotanyoru gold en ng'ung'unyek barak, lazima idigen orit sikor inyoru dhahabu noton ana gold.
If you really want to spiritual progress, ko imache isiptegen eng ngolyotab Jehovah, imi tesetab ta eng ngolyotab Jehovah, ko you must prepare for it. Lazima imokyige, lazima ichopchige eng gan nebo Jesu Kristo. Praise the name of the Lord. You need to change the things you read. Yani kamache ataunen amwale, sokori itu eng ngolyotab Jehovah komi tuguk yoche iwal. Yoche iwal tuguk chesomani, yoche iwal tuguk yoche iger, yoche iwal tuguk chelione chekose. You need to increase your desire for fellowship with the Spirit and the things in the things of God. And God in about Jesus Christ, praise be the name of the Lord. The reason why I say so, because there are people check us the Tana Jesus, because he got a thing Christian life, like Mamiki ne, I go for no neta. Therefore, God said it on the thing alale and Elangatuta Brani, Augin the Gemoag, spiritual anger in the name of Jesus Christ. Jam Gemuel anger, Kokorubet, Nagasa must root Yagisa Magamas root again, Tianwab Colasnet Cole, Colleguation is the way to Rushaga big, go not an issue, Sabondanyon, a go by Nyewe or Muktondet, come Magatabota Matay, Nagasoman, Coles root to get Hamas root to get the Lingole, Yangatabon Soman. Chapter 5 verse 6. Kole boy and John Merubo ang melelda agoboy manda amuntu lionen amuntu be young those. Yani so that we can yani for us to grow in the things of the kingdom of God, because we must have that anger. Yani nyo look at things yororton about to guchata nengane na Jesus Christ. When you talk about what is a spiritual anger, ngemale sororto about immediate conne. Matke it is a strong desire, a craving, an inner longing for God and the things of God, a ferocious appetite to encounter and to experience the very presence and the person of God in the name of Jesus Christ. Yon tinye chito sororto nebo tuguk chebo Jehovah, ko in other words, he or she is overwhelmed with dissatisfaction. Eng alek alak matindo yametab ke, malenen kirait yoton. Oh yes. Abwat wasirutiet nemi kitabutab Pilipine amwa Paul kole makele ki anyoru, makele ki ae konekesunot ke. Laini kit agenge noe autien tuguk chemi let en ane akoyokochige tuguk chemiono tuguk chemiten da. That shows spiritual anger. Kiboru noton akobo shororto nekitinye Paul akobo ngolyotab Jehovah. Yon itindoi shororto nebo ngolyotab Jehovah, you be dissatisfied. Ikose kometindoi yametab ke en yon kerit. Imuche ne kokikotoreton Jehova kotakonapten akoi level nemiten nguni. Laini yeku satisfied, that is the end of you. Come it as a tie, may it as a tie to hang on your of Jehovah. Line of Machi and Nagel, you meet that anger, you meet and shororta in a bong of Jehovah, you are dissatisfied. Mate and I met of Ken in your meeting. In other words, Karago, you have the desire for more than you can see at the moment. Ya nitinye maget. Etinya mage negose te nyuru saiti te gose te na Jesu Christa kosir engane nebo Jesu Christa. Anger is what makes you consistent in your pursuit for God. Ndebare nyoru bike ki backslide en ngolyotab Jehovah ko bichoton ko kibagot ko magenki matindo shororto nebo ngolyotab Jehovah. Laini kamache amwale amune se ache keker ngolyonton ne kwamun that if you don't have the desire, if you don't have the anger shororto nebo ngolyotab Jehovah, because there is no growth, you don't grow, and when you are not growing you become standard, and when you become a standard, definitely you become rise spiritually. Jesus Christ help us. So yome so mangolyota na yome machi yetu ngolyota Jehovah nyoru shororto na kamache ngolol nila ngatuta Brian, because there is no growth. Yome kora yome nyoru shororto na ngolyota Jehovah, you backslide. In other words, there is no blessing. You complain and then you remain the same again. Where your anger stops is where your progress, spiritual progress stops. Okay, tiene que ngolyotan noton. Ole katononen shororto nebo ngolyotab Jehovah, ko katononen yoton bandab tai nebo tugukab tomin miryet en sobeng'ung. Yon kecheken inne ko kanamwa ale de chegenine kinli ago biche ko backslide mara sometimes pa ko gicham ko mi kanisa, mara sometimes pa ko gicham ko soe, mara sometimes pa ko that is why na ninyoru biik alak chena kole ingetien we eye gicham ke soe ko problem ko giba ko ta ko monyoru tat enga mo to konyor shororto nebo ngolyotab Jehovah. Laini yon kamwol ole kaiten yani yo lo katononen shororto nebo ngolyotab Jehovah ko tononen yoton akine bandab ta nebo tugab tomin miryet sabeng'ung. Nino ng'ololen nguni amache checken what you call your spiritual growth. Itesetai yetu ana itesetai wendi batai.
Remember kamwa sirutik en Aprus kole makiboche chewekse let lakini kiboche leone chebendi taa akoi sobondab koigeny. Ko sikoriwe taa en tugukab sobondab koigeny anan tugukab tamimiyet konyolu itinye shororto nebo ng'oliotab Jehova en kaani nebo Jesu Kristo. In other words, makiyae kesurviven komami Jehova obotech amun just like a fish cannot survive outside water, we cannot survive outside God. Ko yo mamuche kosob samakiat yo mamiten en oritab beek, makimuche kesob ak echek yon kimiten taban en ng'o, taban en Jesu. That is why yoche ketindoi shororto nebo ng'oliotab Jesu. Kitun kotien chi kole namanwe Jesu simawe taban en inye. Amun niwe taban en Jesu Kristo ko itokyini kole maliana ole makararan. The more you are anger for God, the deeper you go in God. Yani ye makinige missing agobo ikose takinai missing yani ko mi shororto saiti agobo ng'oliotab Jehova, ko the more you go deeper in the things of the kingdom of God. No man can go deeper beyond his anger. So go check kenai ak kemokyige en gaa nebo Jesu Kristo amun we cannot survive spiritually. We cannot stand as believers kotomo kitindoi shororto nebo ne nebo tuguk chebo bonotet en gaa nebo Jesu Kristo. Anger generally, anger is what makes you go days. Your spiritual anger ko noton nemekeni with days without food. Yani you straight times in prayers amun ikose tena missing, ikose te shororchi, ikose tena missing agobo ng'oliotab ng'o, agobo Jehova missing, agobo bonotenyin en gaa nebo Jesu Kristo. Yani yon nye shororto, yani praying without anger is what makes prayer difficult. Ngele mi biik alak kenai isa chekibore routine prayer. Mara isa kityo amun kanyolu kesa nama Mungu kakinyage, une kakinyage mingeleliane soywech anan nyolu isa kityo amun you are by the name you are a Christian. Lane ote sae ne ochi isoe ko ochi itinye shororto ne kamwole yon kesa kometinye shororchinet nebo tugukab sengwet ko nikasa noton ikose kolianan konyigis. When your prayer life become a burden, ngonyigisi saet konyigisitu kora ne konyigisitu sobet. Mi biik alak chengele ngesa kose kochoriren. Yam kora alak inalal ochorireni. Komi alak chengele ngesa nasalion ochorireni. Mi alak chengosoma Bible kose kolionen kora kose kochorireni. Kogo tikase ichorireni en tuguk tugul en tuguk chebo bonotetab Jehova koyoche imiten ole makararan. That is why ami kotesion en lang'atutab raini asiatoretin itokyingei oret nelionen nenyolu imi en kaani nebo Jesu Kristo. Praise the name of the Lord. That is what you call the spiritual sickness. Yo maamis chito angen ale echek mara ketinye biik chana kele kamyan kami sipitali ko kinde kiteben netai kele kaune ra katakwam ki kele kakait katorot kolugui kidogo katorot kwamot kwamot tu mchilo katorot kwamimie kidogo ikose ilenen kwamis chito ine ile yes mi komong'unet, there is hope, miten progress ne tesetai chichon konyoru chametabgei ikose ot iboiboitu akinye. Kamache kora amwa ale ngot kouye mi what you call the physical anger komi chekemwa le spiritual anger. Nena amwa ng'olionde ale lack of anger is not a sign that a person is full. Rather, it is a sign that a person is sick. Ngela na ninyoru chi mara kichobot amitwogik cheonyinen lombo gaa anan ele kichobe. Ko ninyoru chito newon dele marektewon ko it is not necessarily kele biyong'ot chicho. Mara komyoni, mara kecheken komye amun mara komyoni. The same thing apply. Kamwa ale yon moomis chito, yani yon myoni ko matakwamis kokonu wasiwasi ne en konyiten en biik tugul. The same thing apply. Kamwa ale makilenen kele yon moomis chito ko biyong'ot, imuche komi myondo. In the things of the kingdom again, yon menyoru spiritual anger, shororto nebo ng'oliotab Jehova, ko you are also sick spiritually. Imyoni kora en tamin miriet. Just as like a physical anger will make you eat. Yain shororto yomisie en atkai tugul, ko kit nebo kine spiritual anger koyoin icheng ng'oliotab Jehova. Okot ikas ot en ng'oliot nekose en ketesyon nebo lang'atab rani, anan ikas tienwogik chemuche kocherin, anan isom sirutik chetililen, anan im nabas nebo ng'oliotab Jehova en kaani nebo Jesu Kristo. Praise the name of the Lord. Kamwa Jesu Kristo kole whoever is thirsty let him come, and whoever wishes let him take free of the gift of water of life. Ana Yesu asifiwe sana. Kamwa en kitabutab Revelation ng'olionon komi kitabutab ng'ong'utiet kurgetab 22 koitetab 17 kamwa kole ak mwoe tamindet ak mureret kole nyon ak inendet nekose komwa kole nyon ak inendet neome melelda konyo ak inendet nemache koib beekab sobon buch.
Ilosuno chesai. Mi tuk kenyalu keteken with a lot of seriousness deserve. Ngot kemache ke experience and the power and the presence of God and amitune nebo Jehovah e sobonwekyok. Ak kemache kora ko Jehovah koterterwech what you call the spiritual and powers and the principalities of darkness. Konyalu keshororchi ngolyotab Jehovah en gaa nebo Jesu Kristo. Kamwa lack of anger is a sign that a person is sick spiritually. Yo me shororchini ngolyotab Jehovah. Yo me shororchini tuguk chebo baunatetab Jehovah. Yo me iwot kanisa kotama iwendi kanisa. Ko kamwa ole itokini ka ole malyanat ole makararan. Yoche le Jehova toreton. Enga nebo Jesu Kristo. Lord, give me an appetite for the word. Konon kora shororton nebo ngolyondengung. Nebo ngalek cheuget enga nebo Jesu Kristo. Amun yon kaimwa kunonon ak inoto saengung ko inamany irecoveren. If you do not discover, you will not recover. Ngot ko me discover ngolyondonoton ko me recover ni iweksei back to the track. That is why akakasole mie kekere langatutab raini asikotoretech Jehovah in the mighty name of Jesus Christ. And how to cultivate or anger for God. Yani kimuche kenyorunde nano shororta nebo ngolyotab Jehovah. Ko number 1 ko yoche isom, yoche itinye what you call desire. Yoche komi maget, amun kot ko mami maget ko menyoru kiyoton. Lazima idesaren imokyige. That is why so ngolose wes rutik ketililen kole iboiboen chome rubet akobo imanda amun yonen amun tumbi yongdos. Yeitya kole sirutik kelen osom sikekonok ocheng si onyoru okongo sikeyotwok. Praise with the name of the Lord. Kola amun age tugul nesome kikochin ak necheng konyoru ak inende nekongoni kelyonjin keyotyin. Lazima komi chekemwa kele kesom sikur kekonin. Lazima icheng, lazima itinye that desire for the things of the kingdom of God. Ngolyon nekimwoe Daudi en kitabu nebo tienwogik Walosinet 42 kole sirutik koyeshenyi teweretiot akobo kererusiekab beek kou noton ishenyi sobondanyun akobo inye. That is what you call a desire. Kole as a deer panted for the streams of water, that says my whole thirsted for you, O Lord. Kala uyon nyonyone kateb kole uyon nyonyone otogu endangung en taitab kamuktondet. Kaamwa ngolyoton ole where your anger stops is where your spiritual progress stops. Full stop. Mami kitage. Yama imache tugab Jehova mekaso tangololun Jehova en ekuten sirutik chetililen. Mekaso tacherino tienwogik chebo ngolyotab Jehova ko kamwa lelion itokyini ko ole makararan. Mamache ang'enen. Lani yoche ketindoi desire, yoche ketindoi maget nebo ngolyotab Jehova sikor inyoru that anger for the word, shororto nebo ngolyotab Jehova in the name of Jesus Christ. God is only committed to what we ask and desire from him. So imagine kitabutab Samuel, 2 Samuel chapter 12 verse 8. Yes, God was yani kokimwochin Jehovah Daudi kolenji kiakonin chekimoche mulodangung ak komwa kora kole ndakitete moche kora ndakitete tinye desire kole kitakonin chechang. This shows the power of desire. Nito koboru kimnotet nebo maget. When you anger and that's constantly for any dimension, then you will get that thing. Whenever God stirs our heart to seek him, it is because he intends to be found by us. Yanga koni Jehova nyigisindo kobo ki agetugul anan shororto nebo ki agetugul ko kombonoto kole moche Jehova ketuyen ak inendet. What you need to find what you call an encounter with God. So kamwa netale sikori developing a desire or anger for God, spiritual anger for God, ko lazima there must be a desire. Lazima imokyige. That is why sigere biik ko makiforcen, mami chi nekebire kele labat kanisa. Kini ya chita kwa kanisa ko kinemwa le desire maget ak shororto nebo ngolyotab Jehova. That is why you find somebody kara koibe nabas nebo saet. Again at times kwa ko mi prayer and fasting. Kwendi chito kanisa, wendi fellowship chebo kastab somok kastab angwan. Fellowship en kwenusiek kolong amun kinani iwe kou noton koyoni ole ko desire. Maget nekose teo encountering with God. Number 2, you need to read the word. Kale sirutik en Matthew ayoni ole 4:4 kole masobe chi kityo en makatiat inegen lakini kobaten en ngolyotab Jehovah every word that proceeds out of the mouth of God. Power in the word. Mi kimnotet en ngolyotab Jehovah. Lazim nyolu isom ngolyotab Jehovah. Kamwa sirutik en Joshua chapter 1 verses 8 kimwochin Joshua kelenji kimi tun ak ilyanen ak inyekanitu. En verse 8 kele matkomanda en kutingung bukuni lakini bwototi bet ak kemo asia oren ngolya kotunen ak iberuren kit agetugul lelyone neyoe en kanetab Jesu. Komwa tautik kole
karakonoren ng'olyondeng'ung muguleldanyun asimalyanin asimayaun tenge. You have to read the word of God. Yani isoman idigen the word of God. Ako ngemwa kele kesoman komale taken 2 hours isomani ng'olyotab Jehova. You can take 10 minutes. Imuche kot ote simoishek chu kana iperusen ile ile nasoman a scripture baadaye. Isoman okot a chapter baadaye. Isoman okot an encouragement baadaye each and every time. Ko ye soman ko develop noton a desire for God in the mighty name of Jesus Christ. Laini kot kotab weninye ko ing'any Bible ikote kot konyigis ng'atetab Bible okot en simoit okot en hard copy ayani ale kotom keit ole kibendi. Koyoche takelen Jehova lionje toretech en gaa nebo Jesu Kristo. Yon meim nafas isoman ng'olyotab Jehova anan ikas ng'olyot nebo Jehova ko kotok kele me interested en tugukab Jehova. In other words, metindoi that anger. Ako kamwa ale the more you read the word of God, yesomani ng'olyotab Jehova, i-developeni that anger. In other words, chamina nasoman Bible kokono noton atasoman ai soiti kose teshororchini any inai soiti ile kwany kokolen en yu akot akanyi ng'olyondoni tengotie chito kole iyanyi baba isire kumnya. So sikor ke developen that anger ana shororto nebo ng'olyotab Jehova konyolu kesoman ng'olyot nebo Jehova in the name of Jesus Christ. Sikesoman ng'olyotab Jehova amun en ng'olyondoni sikor inoe kora ole teptoi as a believer. Inoe kora ole etundoi ak ikong en ng'olyotab ng'o en ng'olyotab Jehova in the name of Jesus Christ. This book, which is the Bible, ng'olyonto nebo Jehovah, God will determine also your place even after this life. Ole sabtoi en nguni, it determine also your placement with God. Jesus Christ, acha Mungu atusaidie. Problem no biik chechang ngong'onye Bible ko ngakwanya kasi. Kulnange reverend more ne sirutik chetil. You don't wait until things fall apart so that you can open the scriptures. Nyolu isomani kila kerge yon chamege ngalek ane amachamege ngalek ko nyolu isomani kila. The same way food can sustain you is the same way the word of God can sustain you. Ko yemuche kotoretin nangen ale ne chi ko mami ne koilen ko ngwamishe ko last year December ko tare ko keren Christmas ne ko bakenyin kon. Ke ngololen chito ne mosobe nguni. Kit ne toretin is survive ne ko nguni ko tikose ketesyon anan ke ngolyondo ne langatutap Brian ko amun keam ki ko iwirchi miot biik ko kwamis kon mi choti chapchin kara kole karo mneno lo kwa mumache siko i-sustain na itetestai isop. Memuchi kora isop spiritually ngot ko me ng'olyotab Jehova. Memuchi isom ng'olyotab Jehova ko menyoru shororto nebo ng'olyotab Jehova. Ng'olyotab Jehova korogoni shororto anan rube soidi akot en inye en gane nebo Jesu Kristo. Ng'olyotab Jehova kotinye kimnotet kora kokonin koshapen your life ak kokonin direction ak inai ole itokyinigei en ganetab Jesu. Kit nebo somok ne kiyoche keyai asikenyoru shororto nebo ng'olyotab Jehova ko by prayer and even fasting. Yon kakisa kele Jehova toretech ak ikonech kora appetite. Lord, give me an appetite for the word. Kono shororto, kono kwama rubet en koba ng'olyondeng'ung ko Jehova is not a man so that he can lie. Walu Jehova ko chobot kowalwech en ganetab Jesus. Praise be the name of the Lord. A man who is angry and does not create time to pray consistently will have an inconsistent anger for God. Nenda kechike ng'olyondo chito netinye shororto nebo ng'olyotab Jehova ako manyoru nabas kosa soiti kotakonyor kora shororto nebo ng'olyotab Jehova koite sait ako shororchi ng'olyotab Jehova komi kasarta nemolyone nemomokenki. Lakini yoche kesa en ganetab Jesu Kristo. We have to pray because I say more prayer, more power. Neglected prayer is a neglected power. We need to pray because God answers prayers. Jehova kowalu sait en ganetab Jesu. And if there is a man to pray, there is a God to answer. If there is a woman to pray, there is a God to do what to answer en gane nebo Jesu Kristo. Ongemwa ile prayer ko you don't have to pray in King James version. Malasima isa en King James version. Thou shalt tugun chemache kuchona. Yemwa kityo ile kiptayat en ganetab Jesu. Amache itoreton, amache ikono shororto nebo ng'olyondeng'ung. Ko right there heaven will respond in the name of Jesus Christ. Nos no chesany. Ako matile isa kityo ni kose takasa ochomi kose yo mami appetite ana yo mami kora shororto nebo saet. Isa kora anyway. Jesus Christ. Ko chamalen ko saet ako no marekto amitwok iaminye kou noton. Ko the same thing also when you don't feel like praying. Ko kora isa amun the more you pray and you tell God how you feel, ko the more you get the strength. Ak inyoru kimnotet iteliane isa en gane nebo Jesus Christ. Praise be the name of the Lord. So kamwa kenai kele we need to pray because there is a God to answer. And when we ask, kalo somsi onyoru. There are many scriptures chema maja asoma chengolole saet. Lakini amun maja asoma na amun maame tam kesoma tun. Lani yoche kesa kale sirutik len Elijah ko chito noeche lakini kisa ako kiwolchi Jehova en ganetab Jesu. Imuche kowolun akinye Jehova en ganetab Jesu. Matisa kityo ngakwanya kasit.
Yes. Chamo besyo lenen at times kwa nan yon kakwanya kasit kobwat biik kole pastor myono pastor ibwote biik pastor yon kakwanya kasit. Obwate che saet. O Jehova kure kainengung itoretech eng kasari. Ako yu go soso ng'alek ko mebwote ot ile Jehova liane kongoi amun kiritoreton. Kongoi amun kalyet nekitindoi eng gaa. Kongoi amun agere iprovideni in the name of Jesus. Lakini konyo kokwanya kasit kele pastor kororuye. Pastor kale mata kosa. Usoyweche ba kolyane ba. Yoche isoe kila ak ibwote kora pastors yom nyachen tu ak ibwote kora pastors yom mamyachen tu eng kanetab Jesu. Point nekomoche inai ko sikoriete ng'oliotab Jehova neishonyoru shororto konyolu ilianen yoche isa ak irukutkei prayer and fasting. Lastly nebo ang'wan watch your association, yani irib choronok choyemchindosi kibagenge. Kale sirutik ketlen eng Korintoik ayoni ale 1 Corinthians chapter 15 verse 3 kole ng'eme choronok cheyachen atebet nelyanat nemie, ng'eme choronok cheyachen atebet nemie. Praise the name of the Lord. Anger chooses the kind of people you associate with. When I see the kind of people you hang around, younger people you hanging around, I can tell if you are truly angry for God or you are just joking. Ingen ile sait age itindoi shororto nebo ng'oliotab Jehova. Kwa nait ole mi biik alak komuche komis kabisa kole kochor that anger for God shororto nebo ng'oliotab Jehova konyo ng'weny ine. That is why naikere biik alak kele abare kisiku noton kole kaker ne abak togu yon kirisiku kotogu ole teptoi. Kale sirut kele let your light so shine before men. Kale siker boisionik kwok ak kolos kwandangwong nemyono nemi kusengwe. Mi choronok chanan ibe inyoru matin koitindoi yani shororto nebo ng'oliotab Jehova. Bale tuitosi kole kochoru konyo ng'weny kabisa. That is why kele sirutik kelen oribengei choronok watch. Mi chekemcha mamwale mi friends chekemwa kele fire extinguishers. Imise maat nebo Jehova, imise maat nebo tamret kochorgei konyo ng'weny mara moja. Mi choronok chemuche kocherin, siko mi choronok chemuche kochwerin. Mi choronok chemuche ko exhaustenin, asiko mi chemuche ko exaltenin. Miten choronok chemuche ko mismat, in other words, amache amwonole, don't walk with the people who are not going your direction. Matobenda ak biik chemabendi ole takyinigei, especially in the things of the kingdom of God, in the name of Jesus Christ. So most of the people chemwa ole kiraboten kanet komwa kole mabatan ki pastor kikibendata kikamutan chorwa wauyan kolenjon kityo uonchan tuten kolenjon kityo kotep kole kotor kaboten kanet. Amache iwatchen your association amun imuche chorwen komuche koyain irikyi Jehova anan komuche kora koyain ole uitu en taitab ng'om, taitab Jehova. Praise be the name of the Lord. Kimwa chito kole they say if you hang around 5 rich friends you will be the 6th one. Kale kotobur ak biik chemorek 5 anan 5 ko iku nebo 6 ak inye. Yang ng'alek alak kotobur ak biik 5 chemangen Jehova iku nebo 6 komengen Jehova iloitu ak inye en Jehova. Praise be the name of the Lord. That is why sinang'alale kou neko chambi kikobune. Mi biik chenobure tul kityo ko kit kasinywan kityo ko chubis kityo meima imong'ong'en ilianen ichesunge mwa ng'alek kabisa chi at the end of the day nobestosiek chichoton ikose konyikisit muguleldo kabisa. Ikose ot ko iloitu en taitab Jehova. Yoche king'et kora. So yoche istoege en gaa nebo Jesu Kristo. Instead ichoniten choronok chelione cheteche kaneng'ung in the name of Jesus Christ. Association matters. Lenja mami ki pastor bare mami ngala malen ale ne isa speak yotom ko samu macha geitini yunda nagine lani ko macha amwale your friends your association jita no bure twana ko motoreni a lot. It makes your journey easier, smoother or less stressful ana ko uit sobet kotienge choronok kyolion. That is why so lesu ko wonne ne zerut kilen gole ngemme choronok yachen atebene lana nemye. That is why kale zerut ko tengorinde kara mato not be equally yoked with unbelievers. Mato benda tak chemoyonoti kale kurenge ne nesundeita ak lobkeye kurenge ne beliola Kristo. Yes, in other words, there are many warnings in the scriptures on how to conduct ourselves as believers. Kangalase wes rules to Romans chapter 12. I'm not reading chapter 12 verse 1. I'm trying to paraphrase. Kale rules to go some among missing. Jegitup chalo go ite burukwa with this you want to touch aksen inana na bacho ba en fast to mo amatu ni nge na tepta betushechu. Lakini onge walak ingoletab kabwatutik kwok so nai magene myiniliane den tochakse matiyai kou ile yae ngwany matiyai kou ile yoito biik alak lani yai kou ole maktoi Jehova ilianen iyai. My prayer ole ndamnyoru age tugul every believer akonyor nyoshororto nebo ng'oliotab Jehova, we can turn this world upside down in arawek tuten en gaa nebo Jesu Kristo. Mwaat kele setan ko wineni more than God. Sakale zurut kelen tun ko chang cheleinen amache asoman Matthew chapter 7 verses 21 ak ketestai. Kale moita age tugul
baunatetab kipsengwet lelenjon kiptandani ako inendet neyoe maketab baba nemi kipsengwet kalelchino chechang betunoton ngemwa le chechang means many, ngemwa le chechang ko meaning majority, kale tun ko maite chechang kale kiptand kimaki kiyai maunatet en kaineng ak kikiyonoik en kaineng ak kikiyai en kaineng boisionik chechang chebo kimnatet kale akomwachi anyun ichek en yoto kotoi kolenji mongen akoboch akoi istoenon akwek yoikab yoityo. Praise be the name of the Lord. Design nebo Jehovah ne kipsengwet ak angen ine almost 100% ko inyoru shururto nebo ngolyotab Jehovah. Yon kenyoru shororto nebo ngolyotab Jehova ko makipushenin in the things of the kingdom of God. Makilosimisani saiti en tuguk chechang, makitortoten kol barit, ngele barit ko bure barit kotoketorta. You don't have to be pushed to give your 10%. You don't have to be pushed each and every time kele ko no supporten ketesiet program chemi ketesiet. Amun you have that appetite. Ikose tatestai boisietab Jehova. Amun mite shororto nebo ngolyotab Jehova oritab sobondab ngenganetab Jesu. Oh yes. Somoche ale taiwech Jehova chamnyachen netakes nabas ketonyo kisipte. So kono buchomoche inai yoche ishororchi ngolyotab Jehova. Where your anger stops ana ole katonone shororto nebo ngolyotab Jehova kotononi yoton etunet nebo ngolyotab Jehova. Lakini kityenchi kole amoche ana Jesu kot en ngalek alak akose takinai mising inendet nekimechongen en kanetab Jesu. It is my prayer saitab muleldanyun akane ale en langatutab rani en betutab rani ikas takinyor ngolyotab Jehova. Isomanot kamwale matinot ko marikto isomani temo you read the word of God inyoru appetite inyoru maget nemnyi ikose takilya takisoma saiti the more in the name of Jesus Christ. So much ale taibe Jehova chamnyachen ne kotoretech en kanabo Jesu Kristo. Ako maybe you have not accepted to mita Jesu Kristo. Amu memuche iyetu koron isoma kotom inyoru chorwandit na tiliandit ak Kristo. Amache isibana sani kisoen kanetab Jesu. Mwaile kiptayat Jesu konyundamngung en langatutab raini. Angen ale akiptengekiot lakini tinye kimnatet inyoyu angat. Tuptup kainenyun en kitabut nebo meet ak isirchi kitabut nebo sobondo. Konon kora shororto nebo ngolyondengung. Toreton ak ibelishewon kotaker tokengung. Amen. Amache kiyananye kesa en kanetab Jesu. Kiptayat Jehova en kanet nebo Jesu Kristo. Maja konin tornatet ak kolosnet Jehova amun en langatutab raini kongoi amun kakinetkei ngolyondoni Jehova. Nakose ale mi chi nekakoshare ak en langatut neu ni Jehova kole amache anai Jesu, amache anai mising akobo kimnotet komuktondet Jehova. Moe konyor shororto kou shororchin amitwogik Jehova. Konyor kora shororto nebo tuguk chebo bunotengung komuktondet Jehova. Asikotun ko makilenji Jehova stoenongei yoikab yoityo. Kikose tun kemi kipsengwet imwochi ile well done, faithful servant amun keku nekiyoni en tuguk chetuten. And then I'll put you in charge of many things in the name of Jesus Christ. Oret kora kostoindoni Jehova mi arane ngengolole langatutab raini komnyoni en kitokunyin anan komi sipitali. Asoe kole sisobe en kanetab Jesu Kristo. Ikochin chi baornatet nesobe en kanet nebo Jesu Kristo. Ara komuktondet Jehova makinetin ki. Kimache kityo kindege tangu ui kobotech ak kitoretech en atul Jehova amun kisoe koboto kongoi en Kristo Jesu netindenyon. Amen. So kainenyu ko Rev Wesley Sigei kobun kaniset nebo AIC Kelonget en Koyo DCC nekomi tuan en langatutab raini. So